Nkiama yorumu na ngwatano neo National Cohesion and Integration Commission NCIC ni nkiama irikatibene na yambiriru na watho wa National Cohesion and Integration Act number 12 of 2008 nyuma ya ndoa ya nyuma ithurano bya mwaka yongiriili na mwanja. Kiama iretongeretwe ni Reverend Dr. Samuel Kobiare mukarigite wayo na Dr. Daniel Mutegi aria bisa munene nithiritie maingi kimurikoni onto bogu kara yake kwendera nteri mwene ndichi ya gisiasa. Lakini baingi ba Kenya na obakiuga nende nkiamete nenya ya kuritangwe ya yoki katiba. Ruarua nende ne kudirite na miari ya siasa ire yonekete take kunjira ndwa no nkiame nende tionekete kubayukiriye tagaria na nikumania nonto bone kyo tukuborwa tukukuria nende otwemonia kuyariko egurode ritingwebwa nkiama ya NCIC nende gutegera siasa na miari yo bari kuyariko eguru ria orutingwebwa nkiama ya NCIC rere gutegera siasa na miari yo twemonia kukurukira na mbete SMS rete na mari kinyare kunioni 23578 kana kiri mitandao yetu yo kinyaniria na twategera ya moya monia kora tuweta na mbere na ndeto chietu mbere ngikurikana kinambe unendeti na mari kinyare ko na ni 23578 oroborwa inende ya mara tukubanganirete kindeto chietu. Akuro banjuri chuka kuria rais kudikira kayoka akuro jenzi na kinyamuingi. Rais Ruto kuwa nachwe tatwanya tongwe ngiri magana yana kyuria tongeria gutiga kunjera ndukimbedi. Muritoro radiro na nyuki kuthikwerua rioria tongeria patikinyete kire mathiko yau. Natokuretera kichunje kimbere kironero mwanya dhabu embori. Tugoteni kirinde to chero daimwen na no twati nyokulukira www.werudigital.co.ke kano download app yeto ya Weru Digital kire Play Store na ukomba theater kinyebindi byeto na mibango yeto yonde nende tachonde notiki ukedra kiyokuluka ndato chero daimwe kamberia daichochongwa. Akuro banjuri ncheke chuka ni bori tia Rais Ruto kuthikira kayoka kuro jenzi na kinyamuingi nikenda kumenya madeta yao na kuthiria thinera nende kuthira kioneka kaiteneka batongretwe Mutegi kiungo ni banyilite bata ya thiri na ngwatano ni onto bontuku cheroyo Martin Mugambi no twambiria chio. Mwana kenga ngina gwae kizambirania Koroba kanjo ya njori ncheke kuma kerige chigombunge gechuke gamba ng'ombe iba inyeriti oromo na there ndeni ya nthegoro ya Kenya kumania na nkubania na nkinyantiga ire ikwegweka ikethi na mbere. Wendo wetu ni kuona thirikari yetu ni gwatanirite na raia na mwito wa njori yencheke etena mwana wanda na wa mugongo na kwana ni environment bola ikari kana bola tukona magatheti ni matego tukenege tole jamii anto magicengana anto maketa ni la bola makwenda kuga ni twenda anto maragia na kanywa kamwe ta kanywa kan batongoretwe imukaririgite wao Mutegi kiungo bariuga mutongorua mugongo ndagitari William Ruto na thirikari bake kaba bateri kwethirwa bakithikiria akuru kuma gunto mwanya mwanya ndeni ya nthegoro ya Kenya na gutumira mataro mamu tuyo tutekuga tele ola ni abolwe tutekuga onge ni aringane na gote muntu ungetweka ale mwega gukira mamangi twinde tole untoyo tole Kenyans na tole Kenya o muntu kole umete ni kwao ole umete Tana River le kwao umete Tana River umete Mount Kenya na kwao umete Mount Kenya kwa muntu wale kwao muntu nadia wega na nabunjie ngwataniro na bunjie kuthikaniria kiugo kuthikaniria kwethagwa kwina gitu muno kwa gu roya njuri yencheke tuyole ni kwegwithania antu na megucanare na mumatuthikiririe nuntu tio tumeshaona mengi
Kiungo augite gukurukira mataro mama makuru kuma guntu mwanya mwanya ndeni ya nthiguru ino. Nthiguru ya Kenya ikarunga njira na nkinya kuthiria nkububania iri kwiguika igikarika ndeni ya nthiguru ino. Na kwa even the president kanwa ni athikiri antu mama kanitha ni athikiri antu akulu ati kariganwa ni kiugo akulu mama maliku Kalenjini kuko na wazee aya Njaruo kuko na wazee Northeastern kuna wazee ambayo wako na hekima wanafikiria juu ya miaka 20 na kuja na mbafu. Kwa tafadhalini tuthikanirigieni akulu maliku baritie mama kiathonia kugwata ugeni kamishino mujeru wa kaunti nini ya Chuka South Samson Wachira kiatho kira nkinya gikuri na Professor Erastus Njoka uro kinyite ndeto cia kurwa bakirore provided remain hivyo mtabakia hivyo kusupport nini kuunga mkono mambo ambayo serikali inauga mkono. Kwa hivyo ninawahakikishia my full support, naamini kwamba tutaendeleza hii Chuka yetu itaweza kuweza kuinua. Ni umwe wao mbugaga niyo ni muteti kandi tagirira antu mangi na njirere mbega kenda magwata gintu na twateterera antu na kuga buria bumai gutebuka thuka nitushikirie mauntu mamega mara magatuma nthino yetu itikabarakani ciana cietu ni icuthirwe wira nuntu magara gucuthirwa wira ni tembo na tutinengera thirikari yonka wironi tukanengera wana muntu ondo likamu. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Agina kuni ati Rais wa nthiguru ya Kenya Dr. William Ruto ariwa nauritia Kenya twanya tongwe ngiri mana ya naume ya nthiguru ariwa ngiri mana ya thatu ya mirongo ili bakurita ngwe kimubango yo nyumba cha maguri ya manini ya affordable housing tere mwanya mwanya cha nthiguru. Rais Keitano kau nauritia atongeria bareke kunjira mbeo mbithindu baritanirie ngwe bare ya mwakendo chwira ntaira mathina ya redrite ya kioneka ndene ya nthiguru ya Kenya. Rais William Samoei Ruto natariretie ntaira ya kuthiria thina ya wagibango ya nthigurune akiongela kwirutaniria kwa thirikari yake kuthiria thine akiaria Ruto wite murandi yo akibo nyumba cha maguri ya nthiguru nontu bandikite ntuki mbithi ngiri mana thatu ya mirongo ili nthigurune yonde na kuandeni ya mieri ile kana thatu yite andiko baba kedra bakiongelekano kinyangiri mana tandatu vijana 1320 wanafanya kazi kwa program ya housing. Leo ukienda Nairobi, uende Thika, uende Mandera, uende Kisumu, Kakamega, Bungoma, Eldoret, Mombasa, Kitui, Machakos, 47 counties. Jana nilikuwa hapa na professionals. Sasa tumekubaliana in the next 2 to 3 months, wale vijana wanafanya kazi kwa affordable housing wataongezeka from 320 to 600,000. Atariti Kenya ngiri ya nare mirongo nana ibambirite kurita nguo kulukira mitandao. Hizi nikiongea na nyinyi 180,000 young people wanafanya kazi katika mitandao. The largest BPO company in the world inaitwa Teleperformance imeleta ofisi yake Nairobi in the last 2 months. Kwa sababu we are building the network ili vijana wetu wapate ajira, wapate matumaini na wachangie katika kuendesha taifa letu la Kenya mbele. It is not by guesswork. It must be intentional. It must be deliberate. Kazi itapatikana wapi? Kwa mpango gani? Kazi kiasi gani? Na sio Kenya imepanga peke yake. Nchi zote. Korea ilikuwa mahali tuko. Malaysia ilikuwa mahali tuko. Marekani ilikuwa mahali tuko. How do you create jobs? Rais Ruto netete na mbere na kuwa thirikari yake nitetheti kinya uchumi bwa nthiguru kwagira aitariria kinya uguri bwa dola nibonekete kwina mabunene. Inflation katika taifa letu ilikuwa 9.6%. Leo hiyo inflation imeteremka chini
iko 3.8%. Mambo ya dola ilikuwa imefika 165 kwa sababu currency yetu ya Kenya ilikuwa imeenda chini sana, 165 shillings to $1. Sasa imekuja chini, tumedhibiti uchumi wa Kenya. Sasa imekuja 129 shillings to $1. Rais netete na mbere na kuwa we ari tayari kiri kigerio kia 2027 akiwa anaritete ngui na ari tayari kumakirwa yo akimeneiria baraba kuriana nwena kuwa kiraba iwetie Ruto must go one term na Kasongo. Mimi niko kwa tayari kwa mtihani. Hiyo mtihani tutafanya 2027. Mimi niko tayari kwa hiyo mtihani. Yes. Mutakuja mniulize mambo ya uchumi, nitajibu. Mambo ya kilimo mtajionea wenyewe. Mambo ya SHA mtaniambia. Mambo ya affordable housing na mambo ya markets na mambo ya hostels na mambo ya ajira ya vijana mtaniambia. Na mtaniambia nani yako na mpango bora kuliko hii mimi niko naye. Hawa majamaa wengine hawawezi kuwaambia mambo ya uchumi because they don't know and they don't have a plan. Hawawezi kuwaambia mambo ya masomo ya watoto wetu because they don't know and they don't have a plan. Hawawezi kuwaambia chochote, watawaambia Ruto must go one term, Kasongo. Sasa Kirwa kibwa kanisa ndeni agaru ya rais Orenge Ruto na teterete murunga muyokie. Nimeenda makanisa mengi na hakuna mtu ameniambia nisaidie kujenga kanisa ya mabati. Kila mtu ananiambia tunataka kujenga kanisa ya mawe. Ama si ndio? Nimetembea hii Kenya kanisa mingi wananiambia tunataka kujenga kanisa mzuri. Kanisa yetu ndio hiyo, kanisa yetu ndio hii. Sasa niwaulize, mimi nikuje niwajengee kanisa huko yote ya mawe, alafu ya State House ibaki ya mabati? Kuna ukweli hapo? Ukweli Ruto aritie yara trimanite na tumeiria makanisa mwanya garune yeke ya Nairobi. Nyuma ya gikaro kiu rais nethire agita nendinde ni akieni kia Kasarani kwa ili yaho thondekibwa kio arekwirigeri michetho mwanya uchethero kwa mweri twitite iyo enana. Angelo kunyate muritora warathirwe kaita kama andamano ya saba antere chana nyuki na noketu ruari na kia kuriaria na kuthuria kari kinyankuro kini atuti mutongere kinyomo kaunti ya Meru ukinyite mathikone ya thirikari ni menereto bonene ni gukirira makarika ya koneka ya gita na mbere kurukia kari ibethirite ni bakira wanende to mwanka betera mwanka 2027 kenda kurita mutongeria ni untubaina mainya ya kumweberia gitine kimutagi na ndeto ya keba. Na kama kuna nasi yako karibu aingie kwa hii nyumba hapa. Gikwi kieba kire familia ya James Muthakora oragirwe ntuge maandamano masabasaba ntuge yo mndia kinogoko kwa ontorania nturiri. Mwana ora wetire araringwa risasi ni polisi kana ni thirikari na muthie ni arakuana na arua ni mathikone turi twina kwithikira guku nene na turigari muno no tukinya mutongeria gutwe ureja kwira family iji pole guti mutongeria okwendenya kwaria mantu jaja ikumanisha kaba gwatanirite na thirikari kuraga na babathiria mwana ojo akwire arira inine iyo tongeria no ntu thirikari ni remi kana tongere bara twathurire ni baremi gutetera wananchi na mwana ojo na bora buthu nete akairitere ete tetere wananchi no ntu thirikari ni remeto. Huyu kijana amebandilisha je na baba ambaye watakuwa ni wasasi wa hero. Wasasi wa nini? Wa hero. Utajikuwa umechukua status nyingine. Utachukua status nini? Nyingine. Anto bakurika na kwa ya gono kirika na anto bakiwa no wari na no wari the wa James. Nyami yaka yana ite dada. Yete kwa sababu hao wako wameua James amekufa. Lakini tujue hawajaujwa spirit ile ambayo ilikuwa ndani ya bando iko kwa wengi
kwa wengine. Bakiare Steve Kanyanya Musesa kuma Bore na Timothy Kithenji ibamenerete tongoria baraba thureto na kura ka kaunti ya Meru nontu gutire mutongoria no rekora kinya mathikoni mama bakiuga botha ino no bambirie gusaina maratati makuruta tongoria babite ni to mwanka betere 2027 guti mutongeria kinyo moreja mathikone jaja guti mutongeria kinyo mo Meru renda kwariria mantu jaja na mantu jaja jonthe macha thukite nontu bo tongeria bura bwina bu toina bu ndene ya nthiguru yetu buthuku tutongeretwe ni mujumbe wetu wa Bore constituency ngugie kwira nene ni akuga ore ugwita against ugwe agwatwe kwini nyamu thako katheri ajo ujura ugire agwatwe tuku nontu na araugire utikwenda gutetera wananchi endrea kubagwatithia thirikari na agwendere ni kuboraga ende butiuraga kila mtu ntuku igakinya na bukare ya marija nthiguru iji na tutietera kinya 2027 yekinya ara tukinyetie nontu bwamwito turaga bututhiria tutietera buturaga bututhiria mbere ya uje kinya nontu IBC in place turuthurania signatures cia kubwenga bwane kaba tukare tutena thirikari twetere 2027 twekire thirikari ingi nkurukie buturaga bututhiria tubweterete we have a solution kwira ngavana wetu turatarire kijana tiga gutonya gatene wambiria guchwa you start looking for money oreo kwanza karana antu inyanto bata kwenda ngavana mutuma anto bata kwenda so tiga gutinda gwita gwichida na stop ending in office ukaregwa tiga antu jaba bairira ira kana kanini ga secondary ukakara nare ukarega kweja nonto no gwita president ya bagu 2027 yatethirwa ari abagu mutuma manya kona wela na tuko na maidi kwa mfuko MNSSF tuko na kila kitu kwa mfuko na wanatuua kutumata kila saa hadi tukitaka kitu wanatumata hadi huyo afande aliua Jimmy tuongee hadi tunataka mwenye aliua Jimmy tuoke justice mkurukiti muna meneretia nene thirikari nonto bwa shera bakugani kuruta wirende umani atisheno ti kuruta wira Makalina murungu na araboneria atinda kwa mitandaone Mr. Makalina akiwa anasema SHA inafanya kazi sasa kwa hospitali anaomba msaada sasa. Unajua there is truth is very hard to say. The truth is very difficult na truth is hard to hide. Kwa hiyo eta kwa area nto SHA nikulita rokere rojo oni my nephew kana kanini kaunika kogoro chukuru SHA ikurega gwita SHA iri kwewe kulita ngugi umagi shigombunge kya Bore ngiripotera Wero TV niokambetaga ki Mutegi Angela kuna hati mruamiri mwenene wa NCIC Dr. Daniel Mutegi Gite na ukiti vyori okuni wongele kubwa siasa cha mapema idechonekete kuthiatwa ni siasa cha mpathu na kinyanduriyo ariwa nindi bakuthiatira na ondene na barabaka watikana bakethira nindi bagitambakia siasa ibakayukirweta gari ria kiwatho mwankira nindi ariwa bainanto 36 barabaina magamba ya kunjira akiritanto mwakire ya siasa atendiguro nenene no kabila nindi botibatira kwithira bukitikira kwa kwitana mbere nene ndigura ya Kenya. Watu wa Meru hoye! Meru hoye! Kagita kale siasa ja kithurano kia mwaka wa 2027 ithite na mbere kumatobora ntuku ikuthi nkia mengwatanio na urumia NCIC riu ninenkanirite mukana kiria na siasa balaba kulinga siasa ja mugaukano gwitukirwo kabila amuna kwendia rumena gatigati ga Kenya kulingana na nkiameni ya NCIC ni bakuthiatira na baraba kigwika bakinde rumena bagasonkunu na kujukiru matagari maki watho kulingana na CEO wa nkiameni ya NCIC Daktari Mutegi Gite NCIC kwa thaino na magamba 36 matongore bagi siasa baraba gusonkunwa ta commission tukumakwa ni antu siasa kwambira kulinga kampeni mapema nonto kwene gitarira IBC igatangaza official campaign period ya siasa kwambiria na amono una siasa ila kuja mapema kwithirito kwina ukira kwa siasa cia mpathu ka siasa cia mbathukano ka siasa cia kugania Kenya mantuni ma ariyo mugwajia ariyo muharajia kugania Kenya ari muntu wetu uyu ari ti muntu wetu kugania Kenya ari muntu uti mwega muntu twamwiri wetu twamuroro kwendekana ke ndewe yonde na ka mashinani ntu nya mashinani kuonekana kwena antu bakwambia chiacha nyacha kurumanga kubotheria antu abange mantu nima uyu mwekuru ti mwekuru uyu nakari so toyani siasi ituko note kana ituko chukona ituko dhingatira ndo ari cia antu basiacha na baraba bakonekana be na
ndwari cia mbathukano, ndwari cia migawanyiko, ndwari cia kugania Kenya. Commission ino ikayukia tua kubeeta kaira twa summon na kubayukia tu inya kubaira kotini nonto bwa ndwari taira na anto 36 barabe to summons na kre 36 bara I think 16 iba opposition na balance iba thirikari. Daktari Mutegi leo ni ulitongera bagi siasa kwebari na siasa jampado na gutethire gukiria ndino nkirukia kuthina mbere kumigaukania bamenye ndiguru ino ya Kenya kaya kuthuka ekaya kutwika ni governable kaya kutwika ti kumba kuendelea batie na antu bakwatha batie na antu bakubathura so bamenye bari ogono ntwa wananchi bari ogono ntwa Kenya bwa ina thiri baromba kuringa siasa ciao bakomba kuthi mbunge bakomba kuthi guntu biashara ni ciao nonto bwa thirira iri Kenya. Mutongero jwa NCIC amonogina ultimwana kwithira beno kirika gitakaraba kuthia maandamano na kwebeno wenyangia ona kethiro Mutegi nerithiti ati maandamano mama methirito magitonyerwa ni akinae na Gen Z mwambiri bari na maandamano mega ibachokire bathungirwa nyamu wito guns kana ikundi bia kureta kuthotha mantu mathuku kwina right ya kuri mwananchi ithiragira araya right ya kwana yakwambiria utuma kwa ina rights absolute etena limitation no komenya tendo ugo kuna mtu wandamanite muongea ati kwenda kuandamana rekora atakwenda kuandamana arege kuandamana rekano wako na kuandamana aandamane so kila mtu adhura menye wewe kuandamana miodhi wenyangia ndukia mtu nyangia biashara mtu nuntu ureo nyangia biashara mtu kwa warigiria mtu atakora kwa maandamano ni aja no kana tende na biashara yake ko kuthungira akia mtu ronge so Daktari Mutegi amunogwa rugen NCIC ni bambirite mubango akuleta walaniria gatigati ga Kenya ba miaka nkurani kenda kugire kuthira mathina maria mathitana mbere kwinyiria ndino inter kana transgenerational conversations twambira kuga turi mwiri wa Kenya na mwanka twaranirie tuge baraba kuru bena onto bomba gutwira na baba nini bena onto bomba gutwira so twinde turikane twaranirie tumenye thina imbio tumba kurutha ata kuthira thina onto mumiro ugaga atiri ukiabwaririe bukurukito tonga butebugae kuma muji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Right, na nikuma kinda tunende ya rangiri tukwenda tukiona akanyaka kunoka indio gedro gitakurante nchokerete na yamwe yamoni yako na kinya ugaba mubunge wagisio bunge kiase troimenti kirmangushini ara wetewe atumaruka kidirikari gedro gitakurante nchokerete orengi. Thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira rwanyira vocational training and education ibakubu gwatogeni kiri michetho ya skuru ciote ya michetho eje kethirere kienine gia skuru ya primary ya Kaga kwambiria ntuko ya Jumatano ntariki 16 mwanka njuma ya ntariki 18 mwezi juju jwa mugwanja mwaka juju mugeni wa gite ya kethirari governor wa kaunti ya Meru His Excellency Isaac Mutuma Twethingia kumenya mantu nkuruki turingire thimu gukurukira 0720 990-447 wimbe ibogwati ugeni tugwiranirwa amwe. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na ja mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru
ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Tomerie njega kiriogwa murimi omira. Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere. Kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jachio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina ejeburu kirindawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no chinchina na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powder mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10. Kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10. Kenda gwikira mira ya kurangijire no yona thoko tumira ngondi chance vegetative na kithimi kia gram 50. No ungani ndawa iji chionde amo na Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Nuko thuganiria gwita skuru enthongi na enjega kenda kuthomera undagitari. Thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari. Chukuru ikumenya uria kugita kirimikarire na moritani. Nikirokarania janjemwe na kinya chukuru ikumakira aritwa. Ukienda kuringa ndari. Tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Gugia undagitari yambairie na gushua programu ero kunganira na no mienda. Imanto jamikarire katika aritwa na atori, aritwa na aritani na boge tomi buru ndagitari ukumenya gututira mwajie uria kubati. Kewi kio getumito aeroke wagia college rea njega buru getarone kia Afrika. Mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025. Ujokane ba mweri jokenda ibuetete na mbere kiri campus yetu Thika na Nakuru. Nonto bwante tonkuru kiringa thimo namba 0719 223 223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi je na kamusere. Inyaju twenaju Jwambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom,
Hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Wena ntubakuthira itite na mbere kwatanira na batu kiende tuchietu na kikiure kira tukuthe tukiure kinende ugeboku konienkiama ya NCIC antu mwanya mwanyi bethirite baitu bamoni kwa nkiameu iregemea ruterwa thirikari mbita wa Medula ndire Muthara Tigania East ungekithira ikiwa Nicholas from Maburwa. Langu ni kwamba NCIC ni ya Kenya kwanza. Ngino wetu Richard Kovia Kiambanjwa, hiyo tume pamoja na ile tume ya kupambana na ufisadi hazina nguvu yoyote na zinafaa kufutuliwa mbali badala ya kutumia hela za umma bure. Ongea kidharakiwa NCIC inafanya kazi kupendeleo sana. Viongozi wengine wanasema askari wapiga wananchi risasi na uwawe na wafuatiliwi, wanatumiwa tu na serikali kuhujumu wa Kenya. Joshua Kumantere Chameru Town. Ongea kidharakiwa the NCIC Commission has nothing effective so far. Mwenda ya James Kumamito Ngongea wetu Isaiah Nkobito Kumakiotene kwa viongozi wa NCIC waamke na wafanye kazi yenye walipewa kufanya kikatiba. Imewapatia nguvu, la sivyo wajiondoe wengine wachaguliwe. Yeye maoni ya raidrete yake anakurigana no idro geta na mbere ututumira maoni yakuna tuketha tuya thomana na mbetu kurigani ringi tina mari kinyari ko ni 23578. Ubunge wa Central Imenti Kirimangojini ugete barabara chegisio kiake ni wekrolami kaiteneka ukirima na ugete agakara thirikari ni ya William Ruto kenda kari bakivaguneka na maendeleo mutugi kare na ututariria chio. Mujumbe wa Central Imenti Kirimangojini na ugete bodaiji bageta na mbere ukara thirikari na Rais William Ruto akiuga bakeja gweta kirute ruregani na thirikari mirandi ya witi na mbere etonekana buru mono akiuga gicigo mbunge kiawe kagita Karaja kithiritwe kirute ruregani na thirikari na nikyo gitumi bethirite batigeri nyuma kimirandi ya witi na mbere. Na sisi tumekuwa kwa opposition muda mrefu sana Central Imenti, wakati wa Kirugi, wakati wa Gitobu Manyara, tumekuwa kwa opposition muda mrefu. Na ukiangalia kweli tumeumia. Wale wamekuwa kwa serikali kama wakina Mwiralia, wakina Kiraito South Imenti, ukienda kwao hata zile barabara zinafanywa leo ni zile zilifanywa wako plani kwa wakati huo. Hata hizi county sub counties wana launch, hizi district wana launch ni zile zilifanywa wakati huo. Kwa sababu walikuwa kwa serikali. Sasa mimi sipeleki watu kwa opposition, watu wangu mimi nataka wafanyiwe kazi. Baada ya kazi hiyo ingine watasema bila wanataka. Wakiona kazi imefanywa mzuri, well ni good. Kwa sababu haja yetu ukiwa umechaguliwa ni kuhudumia wananchi, si kupiga kelele. Hata nikipiga kelele itasaidia wananchi na njia gani? Kingi mujumbe kirima na ugete kuma thirikari nene raramua barabara murengo ne Azimio moja baratonya ku ariuga karaka nini baganaga noka kinyapo bakugarwa kinyaketha bataba gwatere mbaru kiresia santhiru akiromba na thirikari Rais William Ruto kwithire kibarika na mono baraba mugwatere mbaru na bethra bake muthura kere kithwano kithiru gutigira gutonya gitene kiu akiuga ntere cha Western na Nyanza nicho chithirite ikiamukira mirandi eminge kinyakethira batamugwataga mbaru siasa ene nthiru. It should not forget those who are the real owners or the one who really died to look for this government na ni sisi, so tukumbukwe, sababu kama hii budget sasa ya saa hii atuko sawa. Hii budget saa hii tumepitisha, serikali haikutufikiria sawa. So naomba
kwa sababu rais ana uwezo wa kutumia article 223 of the constitution. 223 in the constitution says that you can use 10% of the budget to alleviate or to sort out a problem financially, and then you take it now to parliament for legalizing. He used it to make these roads. Hizi barabara zote. That's article 223. And we are going to improve upon him and to insist on that one. Hiyo ndio yaweza kutusaidia tu. Sababu nyingine yote imeenda pande ile. Western, Nyanza, sehemu hizo zote huko. Sisi hatuna kitu, hatuna mambo mingi, hatuna pesa mingi. Ni migambo era mojumbe kere maritete kagitene karea akudhujaga weti na mbere bwa barabara chawire gwekirwo rami na nandi nethirite akiromba thirikari kwithira agitegero guribo maguta ja betere uri nandi icuru akiuga gwitia kwa juku gatuma kintu kionthe kithire kiongerwa mogori. Saa hii matatu fare itapanda, hata sukari itapanda, hata unga itapanda. Kila kitu utengenezwa kupitia petroli, sababu lazima tutumie energy. Hata stima yenyewe itapanda. Kwa hivyo waangalie hiyo, waone imeenda chini. Kumage shigo mbunge ke centro imenti nke report rate to shewero ria kwa rieto ni motuge kare. Already Mombori nyonto bwithirite nende bure okuma kaita kaba bayoyo beto ende kaitene kaune ndio already bware akitotonga amana nyama kaita kabyado bure nende ntuko kwithira igita ntu ibambirite kongela goro kiri already Mombori na kinya kona baitenene iria ryayo iriambirite gutumira kubwithia into mwanya thamuni na kinya mautana ni ontu nindi bure bwithirite bwikira kikundi kathumba na kinya kutheremia mauturo yanto kene gichunje kembere kirono ro mwanya mburi ethabu. Aura menyeria ria mburi tiria kunyua aki no ritume mantuni jangi ta kuthithia into mwanya watanira nani kuonie uria iria ria mburi ritumika kuthithia sabuni siri na utethio kiri ugima bwa uthio na mwiri jo muntu. Gicigo kĩa bunge kĩa Igembe South ntore ni athirugaiti gikundi kĩa ekuru na akuru gikumenyekana ta Kamanu athirugaiti Simbiyo gicionjorithitie na kumba ikwambiria kiwanda gĩa kuthithia sabuni cia kweria kumani na iria rĩa mburi. Kiwanda gikumenyekana ta Kilimo Mapato Farmers Cooperative. Tukinyete nja ya Prince Kakaimuri uria ni mukarigiti wao na murimi arithitie mburi cia iria riria wamwe na arimi bangi baikagia kiwandene ni kenda kumbithia ngugi ya uthondeki buba sabuni. Ndeta wa Prince Kakaimuri oni ndi murimi wa iria ria mburi na iru ari katuria wakwa katukwenda kuthoma manto ya iria ria mburi. Iria ria mburi irio ria tukuthithia rio product ya sabuni kou iru ari ankwenda antu bathoma urithi bwa mburi ukulukira wakwa mucie. Oni ndithitie mburi nyingi ndina almost 10 mburi na mburi 10 isithithitie manto manene muno isithometherietiana isintethetie kura inyamunda. Kou ndi urithi bwa mburi tibwa njira imwe batu turithitie mburi tukaria as group na rira twarithiria mburi tuonere iria ri ire kuingia muno twanyua tuone ire kuingia muno tuone ndi no nturi kuingia katuyukia atu engi itwereria kuria na tatumba kuthithia na iria ria mburi kwatuika kwina good Samaritan ya ira twereria ria mburi ritumba kuthirira ke kunyua ke na kwenderia no tubatu tunya na family cietu na bamami na bange na bantora nke bakunda cia tone ria rere kuingia muno no tuinkama over 13 liters no iroro tweta tukoria another donor na tatumba kuthithia na ria rere tu atwira kweno aene product ikithithio cia sabuni kuma undo na ora na tuyukiria yana bawe
atuikia training twita kuthoma mantu yabora sabuni thithacua umebura bagwa training atiri aria mburi no rithithie into kithumba video sabuni se mithimba mwanya mwanya ngerekano no riunganu na into taninsu tabuki kimera kiji kene tarovera nathi bariki na into bingi bya ntwire na tweta training ire itonere eri aria mburi ire kuthithia into bibinge muno ituthithietie sabuni twayukiria atua tweta training tona tuthithia sabuni na twina sabuni mithemba itandatu ira tukuthithia na nire kutethia ngozi cietu na sabuni embere etawa turmeric na ithithwa na eria ria mburi na inso na aloe vera sabuni ya ile tumeta aloe vera soap ni tuthitha cia na eria ria mburi na aloe vera ke plain sabuni ya ithatu i coconut ni to apply amauta ya coconut na eria ria mburi yake kuma au twina engewe twa neem soap ni to apply neem wake na eria ria mburi na kanainso kuma au twina sabuni mithembe mingi muno iu ni rais twetekerete ikepsi kwendia na kwena inya ingi yele tuta approve wana sio no tweterete inya yo bato approve kwendelea kwendia tegetaje tukona kuri na mburi mithemba mwanya tasanen na ingi inyingi nicio ciumbaga iwita eria riu rionthe riria batumaira kiri kiwanda kiu kiri gicunci kia biri tugawikia imwe kwa imwe mwanga kiwandene kuria bakuthondekera sabuni iji mawega jacio baitere kubari nayo utaro kiri mugongo na uria kinya bende kiutethirwo ni kenda bagwata thari nkuruki Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, Kaunti ya Meru. Nangina kuna te akiruguria kirasi kia ECD kire primary ya Meru ndene ya wane nintanche gembe mzanteri nedrite ni india kitaraki kirasi kiki karite kwa kaita kitari kionto ni india kadete uchorebo kina ngabana mutumani ku murandi yokumbeka kwedira nende yokireka kia ni ana Bairas Bianasari kana ECD baskuru ya primary ya Meru bakionania kwirwo ko ni wakirwa kirasi kithongi na kiemetwe murandi wambirirwo kuma mwaka wa 2018 na yo Roma indi kwa kaita ka kwikara ngavana mutumanto ethingia atonyo bisine bawatanirite na MC Titus Murithi basokaniria murandi jo ntugora ntugwa kwirwo kwingi sana atwitendene ya Meru primary school nonto bokurura kirasi keke Meru primary school area gwethre neglected for so long kirasi ke kiambire tu kwa 2013 na kuma 2014 kia tuegerea getiawa na state yake atinio state yake gomba wa commodity ana bathomera njoge nkatho sana nonto kinya kwire mura kire kwa tueginya skuru bongwa ntu bakunwa kwa tuka skuru yongwa kwa with the roofing on their bebongwa ombe nakuwa ni atre oimba training de mwarimu kirasi kike Meru ECD kiage tono kike dhuono ntu inkwanda kika the 3 domains of learning affective domain re mwana wengwa akaenda usiasociate na kirasi ke akaibwa akake mathwani ni kila wakati cognitive akirutani mwarimu wake kura ndene kwa twika na kwata nontu ariki environment yembe ya kuthoma psychomotor anabaga anabachora mebirito kwa mwana ECD imwana kwenda play activities so buto kwanda gwethere kariyo na structure manto ndayonde Murang'a county onda witu batu implement nya batu mashinani kweto na nya class kenge yeto tuna other upcoming classes batu wako nto ngwa ka department of education and culture then iras bina again based as we speak kuna class keke Meru kuna kya kariro kuna kya Ntwene kya Mbobon na kudhilikia Ngoyo primary iras bitano ibon kwenda gua manto ya onda ni initiative through governor wetu Mwaru is excellence mutumanto ethinke itraga wera karo na eten tukuri eto mambo noko are teremo kuringa grasi kembicha kitabu ithasua grasi ke kuria miaka mingi sana keteani letwe kanchoki nkatho nyingi sana ke governor wetu umwendema governor Isaac Mutumanto ethingia no ntuboko ya na onda ya
stored project ira cionthe irandene Kiangu sub county na Meru at large ithirua ndene emeri ili ewe wathani bwawe wathani bura bwari bwakanyuaki na timathithio kwa ingwetikia atwetirite antu bakuona maendeleo na ti maendeleo karatasine maendeleo ndene ntura cionthe cia Meru at large. Mwarimu munene wa skuru Simon Kimathi na mwarimu wa Iras Bibia Nasari Purity Karambu ni batarĩrĩtie mathina na baba kulukira kuthomera Iras Bitena rera riria. Changamoto ni raro nontu kirasi kirana bathomaira mbere kirasi kirari gitari na cement floor na mwangatha itwa na tutukethirwa tu very clean yarutererwa mavazi yo nontu kirasi kiki kwa cemented ne kirasi secure safe kiriana babetu na kuni progress imbe ni mantome ya thirikari county tubithirite kwa kirasi kiki ringimbicha itare ringe sana na itucogeria wa county government our MCA Murethi nonto bwa urareketie gutendere kuritira kirasi wana boto ndekoreteretwe enkanya ku into bibi bya tractor na beto bayabona yakauba kawikale bagacora bakandika kinyarie tore rireketie neko ithira ririo to class key from 2018 leke kitu savite kina thina nyingi na changamoto na network kile wiruo bakiri ya thina pithangu cikithukanga iru ari tu na beto bakawirirwa ginya ari bakari antwa ya batusumbwa ni ruo na nkurukia na beto bakathoma environment yenje kana ntukaleta class kio kina bichenja ikikona ni that the county government effort ko buithia kwa kishana beto ECD bakodia boega kiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kinyua. Right, na ni kumero tukutha twekara gatanta kirenda tucheto ni baya nontu bokwithira watanirite na batu kenda tucheto ndi nkurikani ndi imekaita katekora kethira ndi okinyelawa ni mubango yo murimi charuko yara ukamba kwithira kithoma mantu mwanya ndi yo giorimi kinya kuma kambuni ya Green Life arani ndi okethira kiwataira mataro na kinyombe kwagirithia orimi boko mwaneto mathithia au Purity Richard na ngeto Phineas Imana.